Mabalinin ti agtrabaho iti restaurant na. Ag-training ta kanupay, mare. Saan asigurado no maala ta? Ipadas talat ta, Anya kay ti amuta. Mabayadan nga ta ti training, mare. Isumati ko na ni Sir Noah, itay. Di mayat nga rod no kasta. Saan asayang ti bannog tano bilang man ta saan adata ti mapagasatan. Say-saya atan talat ta, mare. Sayang, no saan ta maala iti Deja restaurant. No para kanya, mayat ti agtrabaho iti Deja restaurant. Ta saanan amasapul nga aggastos ta iti plete. Sa bagay, amare. Sipsiputam no ada umawag kan ka, mare. Lalaingam ti sumungbat no ag-interview da, mare. No kasta, saan gayam amang rugi ti training inton bigan? Saan pa'y, mare? Urayan tayo ti awag da. Oh, agkapi ka pa'y lakay. Agyaman na klaunay bakit? Kumusta mo dun ti trabaho nga inaplayan nyo kini Kumarim Amariel? Saan pa'y asigurado no maala kami lakay? Ay, no, Akapay nga. Ti ko na ti manager, ag-training kami pa'y. Kalpasan na, agpili da no asino kada kami at trainees ti qualified. Ano kasta? Ado kayo ang training. Wan lakay, talo laang ti kasapulan da, kat 5 kami ang nag-apply itay. Adda nga rin ti posibilidad na saan ada kayo ti mapili, bakit? Nupay kasta, aramidan mi ti kabailan mi, tapno mapili kami lakay. Ay, kilalaingin nyo nga rin ang kumare. Tapno makapagtrabaho kayo mo tin bakit? Kaano amang rugi ti training nyo, ya? Diyak pa'y sigurado lakay. Uray. Nya to orasan. Anya kay laki di matananang. Amuyo ang naimas ti turog da tao. Disturbo nyo pa'y lang. Ay nawaw. Anya ti kunam kanya kay di rabi ay. Karingang kasakbay nga galasay. Stand training mau. Ita, si kapay ti agreklamaw. Ay, wala paisaw. Ay, anyat orasan na nang. Alas 6. Ay, nawaw. Naskan ngagdi ko sa kaon. Agawa ama. Tama nga numaladaw ka. Nakababain mo iti agbalin abusyaw no training pay lang maladaw kan. Mangidasar kayo nga rodan iti pamigat tayo ananang. Ay nawaw, si kalatan ti agaw inton madamdama. Sa anak pa'y amangan. Ay nawaw, anyat ar-aramida mare. Ay, agin na natapay man Mariloida. Saan ang mabalin nga agtugaw tayo laeng no kay kayat tayo mare. Nabanuga nga rod. First day tayo lang nung nagadon ti ipapaaramid ta. Kasta talaga, tatrabaho ti inaplayan tayo dito'y mare. Tumakder ka dita. Taado ti maaramid iti stock room. Imo na dagiti pada at rini. Ay, urayan kailangan dito Mare. Anya, saan ang mabalin mare? Mabalin, Mare. Apay kit din na saan? Adda ayamat ag-training akasta mare. Sumurot ka kit din iti istak room, Mare. Di nakpakibibiyangan dito Di bali taawan mo tibos tayo ang makakikita. Umaylaang mo, no adda ti ipaaramid lang. Anay ko. Anya ti an-anay yung ayamare. Itay ka pa Nagsakit ti likod kan sikat ko mare. Makaikawa talaga. Ado nga min tinar-aramid tayo. Umuna nga aldaw pay laang ti training kat makabanugan. Kasano mo ngamin adi ka mabanog. Kat pabida ka mo ngamin itay mare. Ay nawa, pabida. Anya ti kayat mo asawan mare. Ti kayat ko asawan. Kat active ka launay mare. O kita anak. Sa anak unay anaggungunay. Isu asa anak mat anabanog. Nagrigat mo't ngamin magtugtugawak laang kabayatan ti training tayo mare. Abangan no makita ni Sir Noah. Nakababay no bilang laang. Madakan ka day ta amare. Basta siya. Relaxak laang. Naalam ti timpla kayat ko lakay. Amok kami na mabanog kay ti training mo, bakit? So nagluto ako ti sinigang.
Musta man nga di training niyo? Ay, makabanog nga rod lakay. Nagsakit ti bagbagi. Karkaroon pa'y ni Mari Mariel nga istresan na tao. Ha? Apeti gayo mo ya? Kasanumat nga min lakay. Agtugtugaw latan kabayatan ti training may. Sana ibaga apabida ak kano. Ano niya? Kutuhan, buy-buyaan na kami laang itay. Ar-ar ti laang matdayjay. Imbag man dasan asistaan ti busyo? Saan tairanan ano kasta nga awan mangkit kita. Diyak amo ano makit-kita iti CCTV. Kasaritam ti kumarin bakal. Ibagam nga itapay laang kat say atin na. Dahita training ti pag-ibasaranda no qualified kayo matlaang no saan. Kaslaawan mo't babain na lakay. Kas jay siguro talaga no trabaho ti saritaan. Mga kakidin bakal. Amangan lumapanglis pa ti sinigang asidata. Unay kamutin, Mariloida. Awan mo ti kunam adagasin nakigibalay. Kita ang naladawak pa'y kidi iti training tayo. Di magasak iti ayan niyo. Ngam saan kan anauray. Tas sigun ka ni nanapidang nakaturok ka pa'y laang. Itay ka di pa anang rugi kayo iti training. Wen itay alas 7 pa'y. Naladaw ka iti 2 nga oras. Ay no, nag-check ka din ni sir iti attendance, Maray. Nalpas matlangan itay mare. Tiyan mo ni sir kat absent ka. Iso amapan ka iti office na itamot laang. Ipalawag mo kan kwa na no apay anak. Naala ak iti trabaho nga inaplayak. Ay no, congratulations bakal. Kunak to eh. Kaano ka mang rugi nga? Inton Lunes kano ko na ni sir. Ay na, proud ak launay kang kabakay. Ni kumari maril kay. Naalang at amo lang. Day tati jak amula kay. Jak pa'y mat nakasarita ti kumarek. Ay ka awaga ma. Saludsudom no kasanumot ti application na. Mariloida! Umayak man! Ha? Speaking of Mari Mariel, ison ti aday ti ruwar bakal. Barang good news ti umay na ibagalakay. Ay mare, sumrag ka laang. Agyaman ak, Maray.
Imaya, tasaludsudag ko man, no adda tinaawat mo nga awag, Mare. Adamat mare, inawagan nak ni Sir Noah itay. Mangrugi akon iti trabaho inton Lunes. Sika ngay mare. Adda magayam timawag kan ka. Ngam apay nga itaawan pa'y kanya. Kaya't ka di asawan da ita arejekak, Mare. Anusam ti aguray mare. Amangan no si kanto ti sumaruno nga awagan da mare. Ay, talaga nga awan ti umawag. Amangan ko na no dinadaal na mo ni Mariloy da itipos mi. Imposible ah. Adda na awat na nga awag idikalman. Ngam siya. Awan latamat ti umawag. Anya ti ko na manak ka. Ada na awat ni kumarim nga awag. Wala nang ngam awan mo tinarisib ko. Amangan no saan ka apasok iti standard ti inaplayam. Sabali ti atap ko na. Amangan no sip-sip day di Mariloy da. Kat dinadaal nak itibos mi. Amangan no kumkumpurme mat ti inis istoryana. Ay ako magay, mati istoryaan na anak ko. Jak amo ananang. Ay nawaw. Iti anya ko maama kagapo nga arabiden ni Loida ti kastaken kamat ngay kumari na ka. Ay nananang. Uso dagiti gayem nga uleg ita apanawon. Nagado ang mabalin ang masabat ko. Di uleg kan sip-sip pay laeng matagayim ko. Siyak ka di ti patpatamaam, mare. Asino kumapay ngay, datalaeng mati tao dito'y. Tapno ibagakin ka sa anak nga ulag. Sa anak matlaang asip-sip akas iti pampanunutam. Apay nga rod asikalaeng tinaala. Dua alawasan nga agur urayak iti awag, ngem aging gaita ket awan latamot. Ay nawaw. Saan asyak ti pabasulam ta saan mat asyak ti nagpili, mare? Saan asika tinagpili, ngem dinadael nak iti busyo. Amangan no agraman kadagiti katrabahwam. Di kag papabasol no awan ebidensyam. Tapno ibagakin ka, saan ko abasol no na-reject ka iti trabaho ngay naplayan ta. Agsarming ka pa'y nga umuna sakbay nga agpabasol ka. Ti kuna ni sir, kat saan nga ar-arti ti kasapulan da, no di kat empleyado nga amo na ti responsibilidad na. Oho, di ka naglibak. Amok ti ugalim. Tapno awanan ti adu asaom. Ni Sir Noah ti mapan mo kasarita. Tapno may palawag na no apay na-reject ka mare. Saan asyak ti apaem akasta. Bakit? Ewarwaras ni Mariel kadagiti kalugaran tayo, asip-sip ka kano. Talaga aday ta babae. Nasalaw kumatlaang di tadalan itay agsapa. Kat nakuna na nga ulagak ka no. Basol ko nga rod no apay na-reject iti nagaplayan me. Nagturdeta ko mare ma. Kasta siguro ti ugali na iti sigod ang nagtrabahuan na isuan na ikat. Sana pabasulan ni Ninita katrabahuan na. Ang mga nangkidimod no iso tayo ti pareho. Kastamat lang ti kunaklakay. Urahayan na asyak ti mauma, tani Sir Noah mismo ti pangibagaak. Ay woy, nasaysayad no kasaritam ti busyo. Ta iso ti mangipalawag iti gayem mo. Narigat mo no si katap apahal na. Aguray day ta babae lakay. Ay nga ter aramidan nyo dito balay, Sir Noah. Imaya, takayat ko walaw lawagan ti amin kan ka, Mariel. No kasano nga agpilpili kami iti empleyado mi. Ha? Nadamag ko ngamin, nga apaan ti kayem mo. Kaputa iso ti may sa kadagiti na pagasatan ngagtrabaho iti restaurant ko. Kastoy ngamin, Mariel. Iso nagpa-training kami, tapno makapili kami. Saan ka anaala, gaputa saan ka seryoso iti trabaho. Kasano asaan aseryoso? Kat nakitraining akmat, sir. Wan, nakitraining ka. Gamanya tinaramin mo iti training nyo. Nagtugtugaw ka lang. Agsil-silphone ka pa'y nunanduma. Sala nga na ita. Namitlupay analadaw ka. Makitkitak iti CCTV. Sir, Dahil tati makagapuno apay ana-reject ka.
Saan asip-sip ti kayo mo? Inton sumarunong ag-apply ka. Seryosuam ngamin ti trabaho. Iti kasta, kat adda ti mga lagay nga. Da kami nga employer, responsible nga empleyado ti berberugan mi. Saan nga ar-ar ti lang. Nakababain ka. Si kamat gayam ti ayan ti parikaw. Hindi naksermunan ananang. Nangagaw ti imbaga ti busyaw. Ar-arti ka laang iti training yaw. Kaya't asawan day ta. Sadut ka. Sigurado aday tamat lang ti makagapaw. No apay anaikat ka iti imo na trabaho. Agsadut-sadut ka sa kaagpabaso na kasta. Sa mo ibaga nga adasipse puno ulag akatrabawam. Amo tayo nga rod nanang. Kasano no husto ti atap ka. Asip-sip dagiti katrabahwa. Agsarding ka man si Kamarian. Saan ka di pa'y laang analawag kan ka ti amin? Awan ti sipsip akatrabahuam. Sikat yayan ti parikaut. Kano na duma, day ta kinasadot mo ti makagapaw, no apay akanayon ka maikat iti trabahom. Kano na duma, agpatingga ka laang iti training. Tabusi sumat ananang. Nagpigsalaw na'y. Pudno mati magbagak. Saan anasaya ti kasta nga ugalyam? Inton sumarunaw, say-saya atom nga minti agtrabaho. Di kagbalin nga ar-artilaan, tapno saan ka amarejek. Ay, nawaw.
Nagtugaw ka, Maray. Agsingir ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda, Maray. Adda tinaipaw iti anak ka. Ay, undayan. Adda ipagakan ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder mo. Anya day tamadlaw mo, Mare. Aginaw sa matan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasano ko mamapasamak day ta? Kat awan ka lumot nobyo na. Amang ano adda ilimlimad na, Maray. Anya? Agsipot-sipot ka, Maray. Kano adda ti kontak mo iti kabagyan day ta apawlain. Awaga mo, ipakaamom kadakwada, Maray. Narigat no si kati mapabasaw nupod no nga aginawon day ta border mo. Unay kan bakit? Sugsugan pa ilaang tilandli di tayo. May mayat lata no maamuan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Ta babae akmed lakay. Agbirbiro kay ti gulo. Sa maysa, di taw ingag nanaod. Kasanulaang no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na iso anasikugan. Nay, isumot ta sumungad. Nagadumanan ti protas nga nyawid na. Ay, kung naktumot kun ka, aginaw day. Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit? Awan mo't ti madlaw ko keng kwana. Ay, nawaw, di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmaglaang. Kaslasaan mo? Lumulumag nga raw. Malawin eh. Lumuklukmag, nulumuklukmag. Anya ko malta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Awan lat, ibagam no di, masikog, aginaw. Pudno ka man kanya. Insecure kan samat iti day ta Pauline, iso akasta ka. Kahit mo sa mga ibabay niya tao, ha? Insecure mata sasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya di arambidom dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline, Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si kati pabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raw, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kaya't ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya. Tasya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mare? Kaya't kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na no bilang laang. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kanangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kedi tinamber da kanya, tasya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patig nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mersey, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakes ana pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Kumadlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang adayta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, sana mabalin ang mapasamak day na. Agat-adal pa'y laang ti kapsat ko.
Embagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laeng nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo. Adar aramiden mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka. Sa dino ti ayan mo ay, Manang? At daak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramiden nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungat ka ka di? Awanan ti adu sa lutsod. Agawid ka ket di no awanan ti aramidem kita. Tanapatid ti pagsaritaan ta. Oo, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino dahil dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Paulay lakay. Ay nawaw. Makasta. Talaga nga inawagam. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay na mersiya ya. Agpakalaing ka maning. May mayaten ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababae. Kasanaw, nupod no amas ikaw. Yak amuking ka bakit? Ipilit mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kaus mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, Mana? Umasidag ka man kanya. Ay nawa. Apay ti tiyan ko, Manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw, Manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyo? Ado kano ti inyawid mo amang gaidi na minsan. Anya kay lakit din ay, Manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabali na kayat ko laeng ti mangga. Sa anak amaki ang angaw kan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino mo tinang idandanon kada kayo ang masikugak, ah? Ita, mamati kan kanyak, Manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Un, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit, Manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa, Manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanin ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta, Manang. Nobyon to pa'y katawa. Dayta agsikog tukit.
Kita amayat ti isem yaw kini Paula ni titunggal maysa Nya ka lagi di mo tag. Apaya kasta ka tunay. Iga puta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mami, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tirik na. Umay ka mang kiidi ditong tarakupang ka. Bakit? Basta, nasakit lang ta tinakam ko kan ka. Awan ti pagtanagam. Bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya. Napimpintas ka ngam ni Paulay. No andaman ti naisawang ko, adi mo nagustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam ama sikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggag na ka de, ha? Anya nga minanti ko na maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo taramidag maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni maray. Mga no isukat na ko ni Teopobeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo maray. Mga numabagtitak paikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti maramidak. Nagbirok matan nito ni itiyo bubing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumkumporme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan yo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ilibre kayo. Ay saan nun basang? Italaang mat, Nana. Pagbigyan da kumamatan, Sumurot kakil din bakit? Amukat, mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, Masigurado ka bagay yun ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samaw. Adamot talina, Nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, Nana. Bagay mo launay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka. No kasta ti kawis mo, Nana. Mala, mabiit lang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaufmat ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, Nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, Nana. Amangan no saan nga yung kandado ni Tata. No ingkandado na nga. Sana parikot dahi ta, Nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko. Ay na, agyamanak launay, Paulain. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Happy anniversary! Bakit? Ay na, nagado amak-makan lakay. Sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyamanak launay lakay.
Di ko lang siguro kay nalipatak ti anniversary na niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga ni Pauline. Ha? Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, adwa. Awan ti sabali ang may bagak, no di kahet. Sapay na kumatag tultuloy ti ragsak yo, adwa. Ay nagyaman naklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na ibagam.
ka din dayta kasinsin Brenda. Siyak nga rod, Cindy. Apa yun nakastati lang ham. Kasla stress ka mat. Kasta gayam ti maestra. Kitaan na ko, OFW lang. Sexy, kan na po daw. Anya? Dakdakkel pa iti sweldo ngam iti si ka a professional. No makapagsao ka, kunamlano asino ka mat, akamamayatan di trabaho na. Pudno adakkel ti sweldom, ngam OFW ka mat, babaunan ka mat ija abroad. Ngam at least, adda kwarta. At least, adumat dagiti ubing amatulunga, uray manula ang ti sweldo. Anyak na paspasabak dito, Brenda. Sindi ka nakan. Ah, ay, awan tatang. Adala ang napatagapagsarsaриtaan mi iti kasinsin ko. Pudno ka ditimbaga ti kasinsin mo, Sindi. Ay, unang hal. Adala ang tinapatag apagsarsaritaan mi. Happy birthday, Lola! Agyamanak manan, Brenda po. Magusto nyo kadimat laang ti cake, kanti regalok para kada kayo, Lola? Nagusto akla unay, apo. Agraman ti regalo ni kasinsin mo asinde. Nagaduay chocolate. Ah, Ada pa'y ti lechon baboy kan pansit. Pagyamanak launay, kada kayo adwa. dayta ka di leksyon aginatang da, Lola? Wan. Ay nawa, apaya kastamat. Kasla na stress ti leksyon baboy ang napili da. Siguro nalakalaang dayta, Lola. Ay, si kakit di mo tapo. Kumpormi mo, tidil-dilaw. Amom si Cindy. Naglastog kan, kaputadaktal ti sweldo, medyo balasiw taaw. Uray si kamat. Gaputa professional ka. Gaputa nakapagturpos kay ti kolehyo. Katimangsit kamat. Nang ko nga inuyaw mo ti lechon aginatang mi. Kunamlan asino ka. Maestra ka nga manulaang mati sweldom iti makabulan. Tunggal agawid ka, ipaspasikat mo, ti ado a kwarta. Sinangay, tunggal umay ka iti ayan ni Lola. Kat ti kinamaestram akanayon ti ipanpanakkel mo kada kami. Basta siya, mayat ti trabaho, period. Okay lang. Oray OFW akmat, dakdakkel mati sweldo. Di laang, jak apalan ti dakkel a sweldo man niya. Oray siyak mata, jak apalan ti kinaprofessional mo. Saan apulos? Ngamin, amok anapimpintas matibiyag ko ngam itisika. Amom si ka, talaga apabida ka ni Lola. Siyak lang ngaya, oray si kamat. May the best apo win. Itay pa'y amakadlawak. Denver, anak ko. Anya ti madlaw mo, nanang. Nakita, nagsarsarita da sindikan Brenda itay. Kat kasla na unag ti pagsarsaritaan da. Uray adayuak. Makita akasla kayat da kabilan ti tunggal maysa. Ay, nawaw. Nadayo kayo, magkayam, nanang. Ang mga noon na misinterpret yu lang, dagiti apo ko yaw. Sabay la kumaa. Tasa na puno ti atap ko. Nga dati limo dagura da iti tunggal maysa. Awan mitamok apagapaan da no bilang lang, nanang. Agpadadamag nga dan iti trabaho kinagsusul daw. Sa bagay mo't kit di ah. Jak maawatan da ya kasinsin ko riko. Relax ka kadilaang bakit? Nalpasan ti birthday ni Lola yung ngumkasta kay Latta. Kasano? Nalaing agpabanglo da ya Brenda?
Agpada kay laang met iti kasinsin mo. Ay nawaw, sana? Sa bali ti ugali ti kasinsin ko. No apay ngamin akasta kayong agkasinsin. Kasla kumkumpitensya nyo ti tunggal maysa. Sipod pa'y idi, karibal kun at talaga day di akasinsin ko. Kaya't na amasulot ti atensyon ni Lola. San kayo nga ubeng? Ikatin nyo kumati panunot nyo ti kakastabanag. Ay saan? Kasaritak ni Lola. Iba nga iti abay ti balay da iti day di lolo ti pagpatakdaran ta iti dakkel a balay ta. Kaya't ko nga iparupa iti day jay a Brenda nga uray may sa akla nga OFW kabailak met ti bumaknang. Deliver a darat kin simintaw, nanang. Agpatakder dari ko kan sinday akana kami ti balay da anak ko. Dakil sabit tang turnong da. Wala ta OFW da dua. Iso anak ka urnong da dagaws. Kano ngay nga agawid da? Diyak pa'y sigurado. Basta tibilin da. Kat marugyanan ang maipatakder ti balay da. Tapno adda pag naudan da into nagawid da. Bayat day ta na panunod da, nana. Bili baklaunay iti dayjaya ka na kam Denver. Uray sakbit anana. Uray san anakadal. Kit nalaeng nagdiskarteng. Uray ni Brenda nga anak mo. Bili bakmat lang kan kuana. Tay ti kinarigat ti biyag. Kat naigad na matpimang ti panagadal na. Ita may samata na profesional. No nalakalaang ti panayon iti apaw. Ay nananang. Amuyo may abumakiting kasawak. Daading dorak kinrunay. Di damag kaya ti makiasawa. Takabuting da kanot. Nakasinsin-sindi iti balay da iti abay ti balay ni Lola? Way, Ay nawaw, apay asan yung bagbaga ni Lola ti may papan iti day tabanag kanya. ha? Enjat kahit mo sa way. Kasaritak ni Lola, tagpatakderak mat iti balay ko tatang. Ay nawaw. Urak man noong pa iti planom nga agpatakdir iti balay, Brenda. Nagbaliw ti panunot ko tatang. No iti makanigid, ti nagpatakderan da sindi iti balay da, agpatakderak mat iti makanawan tatang. Nagpudno ka man kanya. Kung kumpetensya ang sabit ti kasinsin mo, anak ko. Sigod man tatang, amo yung mat asipod pa'y kat karibal kunday taas sindi. Papansin. Karipal. Apat. Kursunadam ni Rico ang asawa na. Ay nawaw, saan mat akas tati kayat ko asawan tatang? Karibal ko iti atensyon ni Lola. Kasano, kati kayat na isulaang ti successful iti imatang ni Lola. OFW laang mat. Kung lati din no kursunadam nila kay na. Hey na, no maipapan iti day tabanag. Awan ti makunak, tagpada kayo ba successful iti biyag. Isaw, daktil ti sweldo na, ta OFW. Sika, nakapagturbos kamit iti panagadal mo. Iso professional kamit itan. Ay saan tatang? Adayo anapimpintas ti trabaho kan biyag ko ngam iti dayjay asindi. Iso nga ang muklatan a mas proud ni Lola kanya. Nakaumay ka mat, Brenda po. Anya ti masapul mo. Kayat ko matagpatakdar iti balay, Lola. Ha? Nadamag ko, abalay ni kasinsin-sindi, ti may patpatakdar iti makanigid. Agpatakdar ako mat iti makanawan, Lola. Ay nawaw. Saan ka maawatan, apo? Bigla mo't akas ti ibagbagam. Mabalin ka di, Lola. Di kay madanagan. Kabalak matagpatakdar iti balay ko anya. Saan lang at OFW akasinsin ko ti makabaal, Lola.
Aguray ka man, Brenda, apo. Hindi pa yung makadlawak. Adan sa mo tilimod aguram iti OFW, akasinsin mo. Ay, saan Lola? Awan? Sana nasaya at kasta, apo. Tapno ibagakan ka. Biliba kada kayo adua. Basta Lola, agpatakderak mat iti balay ko. Awan ka di ti aramidam, tatang? Mapan ko sukunin ni nanang mo yung bigay. Agawid ka no pa itan ni Auntie Mike ti agbantay ito ospital. Kaya't ka di asawon day ta, agpasentro kayo, tatang? Why? Agkanvas kayong tuman nga rod iti materyales. Ay nawaw. Nakasarita ko ni Lola. Imanugot nga agpatakderak iti balay ko iti mismo nga abay ti balay da. Ay na Brenda ya. Pagpanunutam kumapay anaimbag ti may papan iti day tabanag. Katuan matatang. No kabaulan ti OFW akasinsin ko ti agpatakder iti balay na. Ay kabaalak matatang. Professionalak mat. Diyak kaya't apanunutan ni Lola ang napimpintas ti biyag ti kasinsin ko ababaunan iti abroad. Ngam iti siyak a maestra dito'y lugar tayo. Manuabulan lang ay. Kat agawid tamot ni Jeff pinasin di ba kay? Magagaranak lang una yun ang makakita iti balay ka, lakay. Kita ma. Ang mga nintun agawid ta kat maranaam ti kasinsin mo iday. Ay nawaw, anya kumaita. Awan ti makagapotap no agbainakan ko na. Professional nga agpaiso, ngam dakdakkel mo ti sweldo kas babaunan dito abroad. Uray dakdakkel ti sweldo num ti kasinsin mo. Saan arason day ta? Tapno panunutom a successful kang ngum iso. Agpada kayo a successful. Iso na laeng tayo tinagdumawagas. Ay nariko, awan ti serserbi na anak kaadal no kas tamot lang ti sweldo na. Iso asaan nga agbilib ni Lola iti dayja a Brenda, tadi adal nga agpaiso. Ngam manumo lang nga iti susweldon na iti makabulan. Inabak ko pa'y ang. Gaputa di adal ti kasinsin mo. Kasta ti ibaga. Nya ngay mo ti mariknam. No ibaga na adakkel ti sweldaw. Ngam babaunan ka mo dito abroad. Agpapada tayo lang akayat na tagbaligay. Iso asaan tayo nga idadaw ti pada tayo a tao. Bakit? Agawid ka no ni kasinsin mo asintin tong Lunes. Agahwid lang nga, tatang. Sigurado amas daw day jay no makita na ti balay ko. Ay nawaw. Agingga ka di ita. It kasta ti aday ti panulot mo. Ipagarup ng tumat ngamin nga iso ti kapipintasan ti biyag na kada kami nga agkasinsin, tadakkel ka no ti sweldo na ijabrod. Amok mat, kayat na lang ti agpasikat, tapno agbilib ni Lola kenkwana. Kayat na siguro nga ibaga ni Lola, ana imbag pa'y ni Cindy nga apok. Tauray saan ana kapagturpos, uray OFW laang, kat nakapagpatakdar iti dakkel abalay na. Kasta siguro ti kayat na amang ngag. Nya ka lati di mo tinalak to. Saan mo takasta ni Lula yaw? Saan abasapol? Akong pitinsyaan nyo titunggal maysa. Ngamen, proud ni Lula yaw kada kayo adwa. Awan tinangat nga taw. Agka-level kayo lang iti imatang ni Lula yaw. Anak ko. Mayat ti biyag no kastoy lang. Oray babaunan tayo lang. Dakkel ti urnong tayo. Tadakkel mat ti sweldo. Saan akas iti dadduma dita? Professional. Nga... Siyang ka di ti patpatamaam, Cindy? Ni, ada kang magayam dita kasinsin Brenda. Ibagam manan, adi adal ken professionalak, ngam nangat nga to ti sweldo nga may ti siyak. Pudno mat kasinsin. Tila ang matlisensya kan diploma ti maipanakkel mo kan Lola. Manulaang mat nga iti sweldo kas maestra. No tagi basitan na, kunamla no asino kamat.
Tilaang matsweldom adakkel kas babaw na ni Jabalasiw tao ti pagpanpanakkel mo. Itay pa'y amang mga kuti sa ritaan yung kasinsain. Lola, Lola, diyak kaya ti kastamang mga kukada kayo nga kasinsain na. Tagtagi basitan nyo mataon ti tunggal maysa. when tati kayat ti OFW akasinsin ko kat isula ang ti number 1 iti matang yo, Lola. Awan mat nga rod nalpas na. Na, di ka ang sao akas na. Takadata, siyak ti the best nga apo. Amon no apay, babaununak laeng sa anak-anak kapagturpos ngam dakdakkel ti sweldo. Ay, pada kayo akilaw ti kapanunutan na. Saan na nasayaat nga ikumkumparayo ti bagiyo iti tunggal maysa. Ta successful kayo adwa nga iti laeng nagduma awagas. Ha? Ha? Professional man kansan. Nangato man ti sweldom, wano eksakto lang. At dalat ako mati respeto. Sana na'y tatagtagi basitan nyo ti tunggal maysa. Tano para kanyak, agpada kayo ada best. Awan ti makunak, ta successful kayo mat adwa apo. Pasensya kan akasinsin Cindy. Sapay la ko matamapakawan na kadagiti dakas nga imbalbalikas ko. Pasensya ka mat kasinsin. Tinagibasit ko ti kina-professional mo. Okay lang, Dayjay. Adamat lang ang basol ko. Tainoy-uyaw ko matitrabaho makas babaw na ni Jabalasiw tao. Saan nga min anasaya at nga ikumparata ti tunggal may sa kadata. Ngamin, saan tay nga agpapada? Saan laeng ngamin akwarta ti pagibasaran, tapno ako na successful ti may sa tao, kasinsin. Depende kada tayo a tao, kasinsin. Wala, hustong ti drama, apo. Umay kayo kit din tamangan tayaw. Wen Lola, umay kamin. When